Par Final Four, Barcelona. Što očekujemo te napraviti? Pa da, evo, svi znamo ko je Barcelona, stvarno mislim da nas čeka jako teška utakmica. Imali su i oni i mi dosta vremena se pripremimo jedni za druge, tako da sigurno se čeka teška utakmica i s obzirom na to da smo, ajmo reći, prvi put mi Vardar ove sezone i dosta igrača nas na Final Fouru, sigurno da očekivanja su velika i nadam se da ćemo postići ono očekivanja koje svi mi priželjkujemo, tako da nadamo se pobjedi. Pa svi govore taktika, mislim da taktika je donekle tu upitna, ali mislim da onaj ko će više želje pobjedu, ko će biti unutra više da će taj pobijediti. Sigurno da kad pričamo o tome da golman ima veliki utjecaj kao što smo gledali ove sezone, ali svaka sezona nam govori da nema pobjednika ili nekog ko će pobijediti tu, tako da sigurno da dobra obrana je s nekom polukontrom brzom da bi mogla presuditi kod nas što nam je i krasilo ove sezone. Tako da nadam se, dobra obrana, čvrsta, golmani dobri i to je to. Da li očekujemo nešto novo od Vardar Utra? Pa svaka utakmica je nešto novo, tako da s Raulom smo već to naučili. Sigurno da i mi smo pripremili neke svoje novitete u igri. Kažem, imali smo dosta vremena da se pripremimo na njih, tako da sigurno da nadam se da će biti uspješno. Dvije ekipe završila kao prvi boj. Što misliš koja je dobra forma? Što se tiče rukometa, mislim da smo mi bolji. Mislim da igramo stvarno ove sezone jako dobro. Stvarno imamo i puno igrača i rezerve, mislim nema rezerve, svi igramo stvarno jako dobro ove sezone, mislim da smo bolji od njih. Što se toga tiče, međutim, one imaju jedan veliki broj pojedinaca koji su veliki individualci i iskusni igrači koji ovakve utakmice su igrali na tisuće, tako da sigurno, možda je to prenos njihova, šta mi smo možda tu mlađi igrači, neki prvi put se susrećemo s ovakvim velikim utakmicama, možda bi dao prednost njima u tom pogledu. Da li misliš da atmosfera tog salotnika je prvi put za Vardar i prisutnik odluči za detaljite se odlučuju? Pa da, mislim da da. Mislim stvarno, u Skopju atmosfera, stvarno vidjeli smo svi da je nevjerovatna stvarno i nadam se da će i ovdje biti puno naših navijača, tako da mislim da će to biti i Kaj novinari to prognozira da Vardar može da se splaši od atmosfera toga Linksas Arene i sve ono što se slučilo? Ne bi se baš složio s tim. Mislim da mi smo navikli na atmosferu i igrali smo puno velikih utakmica u puno dvorana i gostujućih od kuće, tako da mislim svi smo svjesni da nas čeka puno publike i mislim kad se utakmice ne čuješ ništa na tribinama, tako da mislim da nema to prevelike veze. Što treba da napravi Vardar za da se plasira u finale? Što treba Vardar napraviti? Dobro pitanje. Pa mislim da od prvog do zadnjeg ko igra, ko ne igra, mislim da trebamo biti svi tim, svi vjerovati u pobjedu da možemo to ostvariti, tako da mislim da prije svega počinje i slačionica sve pa dalje na terenu. Hvala.